Dobar dan, dobrodošli i ja vam čestitam Uskrs, to jest uskrsnuće takozvane kvislinške države koju smo mi s ponosom nekada služili, bili vojnici u pravom smislu. Nismo poznavali predaju, zarobljenike ni ranjenike, a nisu ni oni nama. Tako da smo bili ravnopravni. Čuvali smo državu i narod. Poglavnik nije bio Hrvatska, ali svaka država mora imati glavara, pa smo mi imali doktora Antona Pavelića, jer neko mora stajati na čelu države. Sad, nakon toliko godina, pojavljuju se, iznalaze se greške, svakako da ju je bilo, kao da i sad nema. Uvijek će i biti, ali to se tek nakon nekoliko desetljeća kaže, bila je greška, ovo, ono i tako dalje. Vi znate dobro da smo mi skoro svi politički mudraci, da mi svi hoćemo da idemo na pregovore u Ženevu, hoćemo svi u Sabor, umjesto da gledamo koga ćemo birati za taj Sabor. Vi mladi, dobro pazite šta radite. Ako ste već obukli tu crnu uniformu, ja sam je nekad nosio, ja sam čuvao obraz te uniforme, obraz potkovice i obraz hrvatskog naroda. Vi dobro znate što se danas kreće među nama. Bojim se da ne dođemo u situaciju slučaja Vokić-Lorković. Ja ne znam da li vi znate to, kad smo mi jedan drugom trebali pucati u leđa, izvršiti jedan puč, hvala Bogu nije izvršen, ne bi muslimansko ni katoličko uho ostalo na prostorima nezavisne države Hrvatske, sa Njemcima udruženi s četnicima, sve bi nas uništili do posljednjeg. Sreća, taj se je puč spasio, iako ga danas opisuju kao nešto pametno. Praktično nismo onda mogli ništa učiniti, ali jesmo mogli početi našu tragediju. Vi ste uzeli oružje, vi ste se zakleli. Vi koji svjesno griješite, morate suditi sami sebe. Ko nesvjesno pogriješi, njega će suditi sud, ali onaj među vama koji pogriješni svjesno, on mora sebi metak u sljepošnicu. To je to što ste vi obukli i metli na svoje kape. Ustaša nikad nije bila riječ od početka iz temelja Hrvatska. Riječ ustaša je postala od Husejnbega Gradaševića kad je ustao protiv Turaka. To su bile prve ustaše. Da bi kasnije kontinuitet tog nastavljen, u našoj prvoj emigraciji od Franka, Perčevića, Pavelića, Lugurića i ovi drugi koji su došli u domovinu kada je narod digao opći ustanak i za 4 dana rastočio prostitutku koju su zvali Kraljevina Jugoslavija. Što je posle bilo? Vi znate da smo mi najjači kad se bijemo između sebe. Tu
grijeh bio. Tu nije bilo zdravog razuma onih gore marksista koji su nam 45. ne meni nego vama propovjedali kako je čovjek postao od majmuna. Vjerovatno je, nek oni to svome tati kažu. Koliko ja znam, ja nisam. Od mame jesam, a sad se ne smijem zaklet za tatu, ali nisam od majmuna. Bez Boga i morala